MSTB meeting tabiribasingbu ahanbamaktada taramna okchabaga lonena nomaithem kunje soina kurumjari marakipau miyamda pijari Malim Sintungna pangthoknariba International Day of Persons with Disabilities 2023 gi saruk ama oina Jiribam district ki oina United in Action to Rescue and Achieve the SDGs for with and by person with disabilities haiba thimda Jiribam gi Lakhipur da leiba Institute for Children with Disabilities ICD the achievement of Rising Maidan Zonal Education Officer Jiribam Amadi District Social Welfare Officer Jiribam Senduna Mapung Pana Pangthokre ngasi tharamadda Jiribam Constitution ki MLA MD Asabuddin Jiribam District ki Deputy Commissioner Krishna Kumar IAS District Hospital Medical Superintendent Dr. Elangbam Okendra Singh na mathang sitna chief guest president amadi guest of honor oina saruk yaki tharongi manung chana disabled orba singna masa masa gi haijaba jagoi iseina chingba sing uttuna miyamda khudol tamki achievement of rising maidan arm nasinba annual sports ki prize su yenthoki amadi achievement of rising maidan arm gi maikidagi angang sing adubu ikai khumnaba amadi pukning thogatpa oina khudol pot kaya su piki Tharongi saruk ama oina chief electoral officer Manipur gi meeting makhada district election officer Jiribam na SBEEP campaign pangthoki amadi election ga mailenena quiz ama pangthoktuna pricing yenthoki ngasigi tharamasiga mailenena Jiribam district ki deputy commissioner Krishna Kumar IAS na phongdokhibada ngasigi tharamasida perform tawkiba mahairoi khudingmak tasengna thagali makhoina utkiba performance aduna tai makhoida awatpa amata leite haina hanadi disabled person hainarambadu haujiti mi amana tawba ngamba adugumna tawba ngambana differently person haina kaunari haina phongdoki makhata na haikibada mipum khudingma right job mane fundamental right ki article 21 da right to life asida loina mipum khudingma ki right yauri haina phongdoki tharomgi chief guest oikiba MLA MD Asabuddin of haikibada ngasi Jiribam district asida leiriba disabled person singbu afaba lambi amadi chawkhatnaba hotnariba ICD bu ngamkhai leitana thagachari amadi miyamna su support tawgani khanjai haiki makhata na haikibada disabled khudingmakna normal mi amadagi tadna loina tawba ngami maramaduna mipum khudingmakna disabled person singbu tathi tawoina tawbiganu haina su phongdoki Mi ahumdagi mori amasung serokdagi lanjilaktuna wangjin kotompopi sports complex manungda hangliba relief camp da changjafom lowtuna leiriba mori amadi serogi inmate chingda ngasi moyangthem oken singh ex minister hairok AC amadi imung manunggi miyoi singna chaklen ama pijakhibagalunana ahal oirabi singda ningtham thagi firol mateng pangkhre chaklen amadi firol mateng pangpirakpada yendrembam PI nuleima amadi thangjam ibungo singh vice president mitei council morena inmate chingi mahutiduna moyangthem oken singh ex minister hairok kendra amadi imung manungbu thagatpa phongdorakli na sinbidana inmate amadi magi family sing apunna sinmina raga ngasi game asida leiraba inmate singa punna chamina bagi program sinbi ba si akoi gi matik akoi maket yamna thagajari loinana ngasi ningtham thaga lakpa asiga iroilana inmate sida leiriba ahlaman singda phirol gi tengbang biba asigi namusu haina hainingai leitana thagajaba thamjari loinana akoina hairiba miyambu nungsibiriba moirangthem oken singa bu lakadaba magi makhata rakpa thabak thorom khudimakta mongol amadi mai papa oinana magidama ishorgi mapamdagi thongni jari loinana maki imung manungbusu nada yektaba ama khutsin sang oinabagi namaksu ishorgi mapamni jari loinana akoi megi tang humdagi lanjeraga leiriba moegi wamjigi kudum pokpi sport complex leiriba inmate singi awana khudimunta sumakata badaju tiang pangbigani haibagi thajaba thamjari loina su
मंत्री पुखरी पोस्ट ऑफिस पोस्ट असिस्टेंट ओइबी टी किमनैलम जौ कौबी अमना यामलब सेनफम सिंह मफम खंगहलमद्रे हाइरी मणिपुर लेंगाकना एंटी करप्शन सेल लिंगदुना लेंगाकि लोइसंग सिंगदा चेंजा थुमजा थिंगनाबा अकनबा मियेंग चंगलिंगै चिरकता पोस्ट ऑफिस अकाउंट हांगलिबा मियोइ सिंगी अकाउंट सेल चंगहंदना नारोंदा हाइने थोकिबगी थौदो अमा ngasi मियाम ममांगदा नौना माइखुम हांगदोरकली अकाउंट होल्डर सिंगी पाउदम की मतुंग इना इम्फाल ईस्ट की मंत्री पुखरी पोस्ट ऑफिस सेंजा थुमजा की महुम सारे अकाउंट सेल चंग्रिबा करिगिनो हंगलुबा मतमदा हानगी पोस्टल असिस्टेंट तौरमबनी मखोइदी खंगदे हाइना मखुत थांगतुना अमदी माइ लेरगा चेनरी हाइरी मंत्री पुखरी पोस्ट ऑफिस सुकन्या स्मृति योजना फिक्स डिपॉजिट MIS अमदी सेविंग अकाउंट हांगलिबा मियोइ सिंगी डिपॉजिट तौबा सेनफम मसा मसा की अकाउंट अमता चंगहलमद्रे हाइना अकाउंट होल्डर सिंगना वकलकली हिरमसिगी मतंगदा ngarang मंत्री पुखीदा लेबा पोस्ट ऑफिस ममांगदा पाउमी सिंग उन्नबा अमदा SSA गी अकाउंट होल्डर अमा ओरिबा लुवांग संगबम दगी मंगसा ताबम जोइबीना हाई थौदोक असिगी मतंगदा सब पोस्ट मास्टर दगी पिरकपा रिकॉर्ड की मतुंग इना SSA स्कीम की अकाउंट कुनमरी सेविंग अकाउंट की तरामरी MIS की अमा अमशुंग फिक्स डिपॉजिट की अनि यावना पुन्ना कस्टमर निफुमाथोय की सेनफम लुपा लाख निफुनिपान लिसिंग निफुमापन चाट्रुक तरामापन की सेनफम अकाउंट चंगहलमद्रे हाइबा खंगबंगमले मसिना लोइबसु नते खंगदबा कस्टमर कया अमसु लेरमखिगनी महांगना मखा तानदुना यामलबा सेनफम असी पोस्टल असिस्टेंट ओइरिबी टी किमनैलम जौदा पिसिनखिबा ngaktani कस्टमर सिंगदा सेल थमजिनखिबगी रिसिप अयामबना लई पासबुक तसु स्टाम्प सेल नमदुना एंट्री सु चुमना दुमक तौरखी अदुमोइनमक हारिबा सेनफम सिंग असी अकाउंट चंगहलमदबनी हारिबा थवोंग असी फिक्स डिपॉजिट तौरिबा कस्टमर सिंगिसु चप माने अकाउंट सेल चंगदबगी थवोंग असी कुमजा लिसिंग अनि कुनगी मे थादगी हौरकले हाइनसु नुवाइतबा फोंदोकी हिरमसिगी मतंगदा हौखिबा जुनगी तांग 18 दा डायरेक्टरेट ऑफ पोस्टल सर्विस मणिपुर डिवीजन दा वकतखिबा लेरे हाइदुना कस्टमर सिंगना थमखिबा सेनफम अदु कदाइ फावबा थबकता ओंथोकलबगी हाइबगी चपचाबा पाखुम फंगदना लेरी कस्टमर सिंगना मतम मांगना हंगबा चलुरबसु लाकनु थबक सुफम खंगदे प्रोग्रेस लेट्री हाइना ऑफिशियल सिंगना नानथोक्तुना चेनबा होटनादुना लेरे मसिदा यामना मरु ओइबा दायित्य लौफम थोकलिबा मंत्री पुखी पोस्ट ऑफिस की SPM दाइमै अपौकिनसु खंगदे हेड पोस्ट ऑफिस ता हंगलुचो हाइदुना मसा चिनदनबा होटनरी हाइना यानिंगदबसु फोंदोकी लोइनना कस्टमर सिंगी अकाउंट दा सेल चंगहलमद्रिबा असिगी मतंगदा मरि लेनबा सिंगना पुक्सेल सिंगना थबक पाइखतबियु अमदी कस्टमर सिंगी मांगलिबा यामलबा सेनफम सिंग असी अथुबा मतमदा इंटरेस्ट कलोइनना फोंगनबियु हाइनसु मकोक थोंबा सिंगी पुकनिंग चिंगसिलकली पाउगी मिफम अदुदा तोंगान तोंगानबा मफम सिंगदगी मंत्री पुखी पोस्ट ऑफिस दा सुकन्या अकाउंट MIS फिक्स डिपॉजिट अमदी सेविंग अकाउंट हांगलिबा मियोइसिंगसु सरुक याकी की फैमिली दा थोकबा थबकनिना माना खितंग मयामसी नुपी अंगांग मयाम लौरिबा मयामसिदी दुकान मसा फमजाबा मसा मसुगी दमकता खल्लगा खसिक खसिक थमजनजबा गाते सी मतम अमु काइथोगा हेड पोस्ट ऑफिस ता मुक्सतपा हेड पोस्ट ऑफिस ना सु अखोय लाकपगी अमुसु हराव बिदबा कदोबै लाइनो ना अमुसु सैबिबा सुंबा मयामसिदा अखोय जिंगसे अवाबा म ओइ लैबा हाइतारे ओइ सिना कइगिनो मोय हाइरेइसिना पोस्ट ऑफिस की जी गरांग ना हंदा खंगबसु यावरिबा से सिना लोइबसु नत्रियबा कैनो सिंजे हुजि खंगदबा खिबदा इंसोक लिसिंग अमगा चमापन मरीदगी सिदा मसक खंगदबा लैना लाइचुत अमा लाक्तुना अवा अना यामना ताखी मतम मदुदा अखंग अहै अमाइबा अमाइबी कया तानरगा मखोइना ताकपिरकपगी मतुंग इना राजाश्री बाइगाचंद्रगी गुरुदेव श्री नारतन ठाकुर गोसाइना लैखिदबगी नुमित असिमक्तदा गुरु कीर्तन कटलबदी खुंगंग असिदा अवा अना तारिबा कयासी कोक्सगनी हाइना ताकपिरकपदगी गुरु कीर्तन असि पांगथोकपा हौरखिबनी कुमसी चही असिगा थारगा चही चाम कुनसुरे हाइनसु सूर्य कुमार शर्मना फोंदोरकी ngasigiदी marakki pau pijaba matang asida losinjare mideng tabiribasingbu amukka hana khurumjari।